Dadia Bali Aga Bali mula agama margiang upacara caru resigana melaspas miwah mendem pedagingan. Karya sanewau kapertama puniki kaptiang presiden ngewaliang jati diri para prati sentana kawitan Bali Aga Bali mula saha mangda setata rajak kantos kapungkur wekas. Bayan Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan Gianyar, ngemargiang upacara caru ngresigana melaspas miwah mendem pedagingan. Penglingsir Dadia Bali Aga Bali mula iketut mandia mausang, karya puniki pindah ke karya kapertama santukan penglingsir dawa green, nenten uning risampuni ngemargiang karya skadi puniki. Tetujuan pemargin karya puniki mangde muali manggihin jati diri, saha kewentenan warih-warih kawitan Bali Aga Bali mula preside stata rajeg kantos kepungkur wekas. Antuk punika semeton Bali Aga Bali mula preside stata eling majeng betara kawitan. Kantos mangkin pas semetonan Dadia Bali Aga Bali mula wenten ululikur kepala keluarga. Penglingsir kita yang sudah mendahului kita tidak tahu karya-karya yang dilaksanakan di sini kapan, sehingga untuk kembali menemukan jati diri bahwa wareh-wareh betara kawitan Bali mula memang sudah ada, Bali Aga Bali mula sudah eksis, sehingga eksistensinya inilah kita kembalikan agar semeton-semeton Bali mula ini kembali eling ring ide betara kawitan dengan rasa bersyukur mempersembahkan karya ini, karya memungka ngresigana nubuk pedagingan. Penglingsir sanis pisanan pindah ke pengompon Dadia Bali Aga Bali mula jero mangku kubayan mausang ringgalai mangkin Dadia Bali Aga Bali mula ngemargiang upacara mecaru ngresigana melaspas miwah mendem pedagingan. Dane tala rumah sebangge pisan santukan karya puniki preside Krauhin pas metonan saha penglingsir Bali Aga Bali mula saking sejebak Bali. Upakara sani kemargiang ring pemargin upacara wantah taur mesrana asu belang bungkem bebek belang kalung miwah ayam mancewarna. Pemargin karya kapuput ide resi empu siwa putra saking geria calu tegalalang. Ring pemargin karya katuran nyejer selami tigang rahina. Titiang merasa bangga. Ring semeton-semeton titiang sejebagan Bali, penglingsir tiang sami rauh. Titiang merasa bangga sekali dados penglingsir jero kubayan driki ring Bali Aga Bali mula. Nah nika teh hawinan titiang berwanti-wanti siapa si raja semeton titiang preside ngamargiang acara asapuniki mangne penglingsir titiang sejebagen Bali preside ngerauhin nyaksiang upakaran titiang sane tiosan mata yang asap itu juga. Melarapan antuk karya puniki pas semetonan Bali Aga Bali mula kaaptiang stata eling majang ide betar kawitan. Eling majang kawitan pindah ke Cina dreda bakti ring ide betara. Agung Ria miwah Alit Setiawan Bali TV.